Morena ke go obametse ke le mono hatsheng a go nthute ke reetse ke tshegetse mo moweng tseo di ntaolelang ke nne yo go kgatlhang. Jesu a ke go latele o nkaele mo tseleng nthusa ke go ineele wena yo nthatileng tsala e ikangwang nkisa mo o go ratang. Nthiba ke sa apogele mebileng e shokameng thaelong o nkelamele ntatahatsa mo bokweng ntshwara mo ke relelang o nkemise mo ke wa. Balehatse ha ba ntlotla ke nne be ingotlang o nkgomotse ha ba ntšhotla me o ba ka mpogisang ntira yo tlhomameng yo sa tsietsegeng. Jesu a ke go godise wena yo nkgolotseng mo dibeng o ntlhalehise ke nne yo go itseng ke go ngaparele ha ke tle ke nne nao ka kwa. Dumela tsala mo kgatisong ya bobedi o dumedisiwa ke kodu ya gago itse modimo wa gaseleka. Re santse re le mokganye ya mogare wa corona mme gompieno ke go raya kere motlhaono o tla feta. Mogare wa corona o anama ka lebelo le le kwa godimo lefatshe ka bophara mme ga jaana dipalo tse di fitlheletsweng ke mokgatlho wa itekanelo ya lefatshe go ba ba tshwaeditsweng di feta dimilione di le 2.8 mme dintsho di balelwa go dikete di feta 200. Fa re tla mono gae go setse go tshwaetsegile batho ba feta dikete di le 400 mme go begilwe dintsho tsa batho ba le 86 ka nako ya kgatiso ya thulaganyo ye. Pele jaaka baitsanape ba bonetse pele go na le kgonagalo e kgolo thata ya gore palo ya ba ba tshwaetsegileng le ya dintsho e tla nna e ntse tlhatlhoga. Mafatshe a le 185 a amilwe ke mogare ono botlhoko. Puso e tsaya matsapa a go thibela kanamo ya mogare ono ka go baya melao le kganelo le kiletso mo re tse re tlwaetseng go di dira letsatsi le letsatsi. Morago ga kitsiso ya go tlhofafatsa melao ya kganelo e e ntseng e le teng ke Tautona Cyril Ramaphosa se ntheile sa re puso ya re batho pele, ikonomi le tse dingwe di tla latela. Botshelo le itekanelo ya setšhaba e tla pele mme ga e tle pele fela e tla pele ga tsotlhe. Re tshwannang ke go se lemoga tsala ke gore maikarabelo a thibelo ya kanamo ya mogare ono ga se a puso mme ke ame le wena. Mme fa rotlhe re latetse melao le melawana e e beilweng botshelo jwa rona bo tla boela tlwaelo fela itse gore e tla be le tlwaelo e ntšhwa. Ya dumela gore o setse utlwa go buiwa sekgowa gotwe the new normal. Ga ona boikgethelo wa go pateletsega go inyalanya le yone mme fa o ka se dire jalo yone e tla go nyala mme ga gona se se botlhoko jaaka go tsena mo nyalong ka pateletso. Ipaakanyetse ga jaana tlwaelo e ntšha. Thute ke e boneng ya Forbes magazine mo gare ga beke ka this new normal ke gore ba re bokana ka dimilione di le 50 tsa maAmerika ka ntlha ya bolwetse jo kgotsa mogare ono wa corona di ka direla kwa gae. Ke palo yeo ke e lekanyang le palo gotlhe ya baagi ba Aforika Borwa fa o gopola gore Amerika yone e na le baagi ba feta dimilione di feta 300. Rona re tsamaya go dimilione di le 59 go ya ka the World Meters Info. Ga ke motho le Twitter mme ka this new normal ga ke na boikgethelo. Pateletsega go inyalanya le diphetogo
tse mogare ono wa corona o tlileng ka tsone. Ke gwetlile baruti mo kgatisong ya me ya ntlha, mme ke lebogela tsibogo le ditshwaelo tsa bone mmogo le tsa gago mo tirong. Fela jaaka Forbes e bua, se ba se buang le sone se ama kereke. Moruti, kereke ya gago ya go lebega jang fa tse tsotlhe tse di ile kwa bokhutlong? E ke potso e moruti kgotsa moeteledipele mongwe le mongwe wa kereke a tshwannang ke go ipotsa yone. A o tsiboga ka gore go a direga kgotsa o ithulaganyetsa isago? Go ka rerwa melaetsa ya rerwa fela go tsibogela kgang e tshosang, kgotsa go ka rerelwa phuthego go e lemosa fa kereke e tla be e fetogile fa tse tsotlhe tse di ile kwa bokhutlong ka gore tsone di tla fela. Gakologelwa gore seo se rerang, seo se rutang, ke seo se amogelang. Ke fane ka dikai mo thulaganyong e e fetileng gore ke mekgwa efe e ke boneng baruti ba e dirisa, mme gona go a itumedisa go bona seo se gola le baruti ponogae ba tsweletse go dira jalo go ka fitlhelela phuthego ya bone. Mme ba lemoga gore se melaetsa bone ga e fitlhelele fela phuthego, e fitlhelela le bao e seng ba phuthega. Motswana re se sa feleng se a tlhola, mogare o tla nyelela tsatsi lengwe tsala. Mme ka nako eo fa o dirile tsone moruti, kereke ya gago e tla be e tuka molemo ka melaetsa e fitlheletseng bontsintsi jwa batho le ba e seng baphuthegi ba gago tota mo nakong ya kganelo le pitlagano e lefatshe le neng le le mo go yone. Tsala, motlha ono o tla feta, mme potso ke gore ya gago kereke e tla bo e ntse jang? A re ya go fitlha ko level 1 jaaka re le mo level 4 ga jaana, a o tla bo ipaakantse go amogela phuthego le ditokololo tse dišwa, kgotsa o tla bo o rerela ditilo? A thero le tsamaiso ya kereke e tla nna fela jaaka go kile gwa nna, fela jaaka o tlhola o rerela phuthego gore ba ipaakanyetse letsatsi le Morwa wa Motho a tla tlang ka lone? Simolola tsala ya me, simolola moruti go rera ka letsatsi le o tla utlwang o bolelelwa gore e ile corona, re mo level 1, mme o nne le maano a mašwa go rera lefoko la Modimo le ka ga gagwe go tsamaisa kereke eo Modimo a go fileng thata ya gore o etelele kwa pele. Fela fa seemo se ntse jaana, re tshabela kae mo nakong e ya poifo le ketsaetsego? Nna le nna mo nakong e mmebile ke go laletsa gore re rapela monnei wa botshelo, re rapela seabi sa matlhogonolo, re rapela mothata yotlhe, re rapela morata re tshela, re rapela Modimo wa mašomošomo, re rapela Modimo wa lerato, Modimo wa kagišo, Modimo wa boammaaruri, Modimo wa bopelotlhomogi, Modimo wa boikanyo, Modimo wa batsadi ba rona, go tsena mo teng ga rona le gore bontsha tsela mo kgwetlong e re samaganeng le yona ya mogare wa corona. Re tsena ka tsholofelo le tumelo ya gore ga go sepe sa tlhomamo motlha ono o tla heta. Re rapella thibelo ya kanamo ya mogare ka gore Pesalema ya 46 temane ya ntlha go tsena mo temaneng ya bobedi. Modimo ke botshabelo jwa rona le thata ya rona, o itshupile gantsi e le thuso mo ditlalelong. Ke gona ka mo re sa boifeng le fa lefatshe le ka roroma, le fa dithaba di ka kgokgoetsegela mo botenyeng jwa lewatle. Modimo wa kgalalelo, re a itse fa tsotlhe di le mo taolong ya gago. Re a go kopa mothata yotlhe thibela kanamo ya mogare wa corona. Neela baeteledipele le babusi
ba o laetseng gore re ikobele melao ya bone nonofo ya go boloka setšhaba sa gago. Neela bana ba gago bopelotelele jwa go nna mo lapeng ntle fela le fa gona le se se tlhokegang ebile se le botlhokwa. Thusa bana ba gago go nna mo gae le fa go le botlhoko ka re sa kgone go etela batsadi, re sa kgone go etela ditsala mmogo le balwetse, re sa kgone go gomotsa ba ba tlhokafaletsweng rara. Romela mowa o boitshepo go nna segakolodi mo go katoganeng, o bo re thuse le mo go tlhapeng diatla ka tshiamo. Lefoko la gago rara le a re mo bukeng ya Bafilipi kgaolo ya 4:6, se senyegeleng sepe mme ka metlha tse le di tlhokang di itsisiwe Modimo ka thapelo le kopo di na le tebogo. O re rutile seno Keresete mo thutong ya gago mo lefatsheng. Re bontshitse thata ya gago le bopelotlhomogi ka go fodisa ba ba golafetseng, ka go fodisa ba ba lwalang tlhaloganyo, mmogo le go fodisa ba ba lwalang mo moweng. O ba alafile Morena wa rona, nna gone le mo nakong e ya COVID-19. Re a go laletsa ka lerato la gago gore o ame bana ba gago ba ba tshwaeditsweng ke mogare o. A ba utlwe thata ya gago ya go fodisa ka dingaka le baoki bao ba beleditseng mo tirong ya gago. Tlosa poifo, pelaelo le maikutlo a gore ba latlhegile fa ba beilwe botsetsi le go kgaoganngwa le ba gago. Ba neele mowa wa kgaratlho mo go boneng pholo le go sireletsa ba bangwe mo goreng ba se tsenwe ke mogare. Sireletsa malapa a bona le ditsala, mme o ba neele kagiso mmogo le ba 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 ratang. Re kopa jaana rara ka lefoko la gago mo bukeng ya ntlha ya ga Pitoro kgaolo ya 5 temane ya 7 le le reng, latlhelang matshwenyego otlhe a lona mo go one gonne le tlamelwa ke yone. Latlhelang matshwenyego otlhe a lona mo go one gonne le tlamelwa ke yone. Rara re neela go wena matshwenyego ka bao ba ka angwang ke mogare o, bao ba tlhodilweng le ba ba dirilweng diteko. Re latlhela go wena matshwenyego a bagodi ba rona le ba ba leng mo kalafing, ba sireletse wena mothate otlhe mo botlhokong jo ba leng mo go jona. O nne mogomotsi wa bone le ba bangwe ba bantsi mo kaetsaetsagong e ba leng mo go yone, ka ba gakologetswe go nna mo gae le go katoga ba 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 ratang, e le ka go ipabalela le go ba babalela. Re kopa jaana rara ka lefoko la gago mo bukeng ya Dipesalema, Pesalema ya 23 temane ya 4 e reng, le fa ke tsamaya mo mogogorong wa moriti wa loso, ga nkitla ke boifa bosula bope gonne o na le nna. Tsamaya ya gago le seikokotlelo sa gago di a nkgomotsa. Rara fa dipalo di ntse di tlhatlhoga, badiri ba ba neelanang ka tirelo tsa tlhokomelo ya itekanelo ba tshwere ka thata, ba dira go feta diura tsa tlwaelo, mme bangwe ba tlhaela didiriswa tsa go neelana ka tlhokomelo e e maleba, mme se ba tsenya mo pitlaganong le letshogo la gore le bone ba ka tsenwa ke mogare wa corona. Ba ntšhafatse wena mothata yotlhe, o ba neele maatla le maikatlapelo a go dira mo maemong a. Tshireletso ya gago e ba aparele fa ba dira ka balwetse. Ntsifatsa tse ba di tlhokang go ba sireletsa mo go direng tiro ka pabalesego. Rotloetsa le go nonotsha dingaka tse di batlisisang mo ditekong tse ba di dirang go tlhola mogare o, go tla ka se se ka thibelang kanamo ya mogare o, mmogo le kalafi e tla fodisang le go nyeletsa leroborobo leno. Re kopa jaana rara ka lefoko la gago mo bukeng ya 2 ya Bakorinte kgaolo ya 1 temane ya 10 go tsena go ya 11 e reng, o re golotseng mo losong lo lo kalokalo,
mme o santse o re golola o re solofelang mo gona gore o tla nna o re golola ka le lona lo ntse lo thusa ka gore rapelela gore nneo ya bopeletlhomogi e re e bonyeng e lebogelwe ke batho ba bantsi ka malebogo a mantsi ka ntlha ya rona. Rara re tlhoka botlhale jwa gago letsatsi le letsatsi. Nna le batsa ditshwetso tse di amang botshelo jwa rona le isago ya malapa a rona. Re kopa o ba neele bokgoni jwa go bua le bana ba gago ka tlotlo le boingotlo. A se ba se buang e nne boammaaruri mo gare ga bona le mo setšhabeng ka kakaretso. Mme molaetsa wa bone o amogelwe le go ikobela. A boammaaruri le mautlwelobotlhoko e nne moitlamo wa bao ba dirang melao le melawana eo e re sireletsang. Baitsanape ba tsa itekanelo le ikonomi ba neelwe tšhono ya go di goga kwa pele ba nne mabogodika gore inola mo seemong se re leng mo go sone. Re kopa jaana rara ka lefoko la gago mo bukeng ya Pesalema ya 57 temana ya ntlha e reng nkutlwele botlhoko modimo o nkutlwele botlhoko gonne mowa wa me o batlile botshabelo mo go wena. Ke tla batla botshabelo mo meriting ya diphuka tsa gago go ya madimabe a fete. Mowa o boitshepo mo re gomotse le fa melao ya kganelo e tlhofofadiwa mongwe le mongwe a santse a patelesega go nna mo gae. Dikgwebo di tswetswe le dikolo ga di tsene. Re a go kopa modimo wa boikanyo gore fa maatla a go tshela mo tlwaelong e ntšha. Neela banyalani tshwaro ya gago. A batsadi ba bue mahoko a lerato le thotloetso mo baneng ba bone. Thusa bana go tla ka mekgwa e maleba ya go itemogela bontle jwa tseo di tlhodileng le go tswelela go ithuta mo go tsone. Ba ntse ba gopola go tlotla batsadi ba bone. Re kopa jaana rara ka lefoko la gago mo bukeng ya Johane kgaolo ya 14 temana ya 27 le a re ke le tlogelela kagišo ke lo naya kagišo ya me ga ke lo neja ka lefatshe le naya a dipelo tsa lena di se huduege le gona di se boife. Morata re tshela leboga boikanyego jwa gago mo kaelong ya gago go bana ba gago le go ba nonotsha mo tirong ya bone e ba tsweletseng go e dira ka bonontlhotlho le mo maemong a re leng mo go. Bangwe ba tsene ke mogare ba ntse ba le mo tirong. Seno sa tsenya letshogo go ba dira mmogo. Mme le fa le go jalo boineelo jwa bone mo tirong ya bone bo supa fa ba ikantse wena fela mo gare ga ditsietsi le matlhomola. Fa ba bua ka dinako tsotlhe ba tsamaya le wena ba bua le wena ba re morena ka dinako tsotlhe morenaka o nkgopole ke a rapela. Ka metsotso yotlhe Jesu ke a go tlhoka ke go tlhologeletse bapa le nna. Bapa le bone modimo wa me o ba gomotse o ba neele kagišo ba gopotse fa o na le bone ka dinako tsotlhe o ba neele tse ba di tlhokang ka dinako tsotlhe. Bapa le bone modimo wa rona. Re kopa jaana rara ka lefoko la gago mo bukeng ya dillo tsa ga Jeremia kgaolo ya 3 temana ya 22 le 23 ya re ke mapelonomi ya morena fa re ise re felele ruri. Mapelotlhomogi ya gagwe ga ise a fele. Nnyaa a tsoga le mašwa moso mongwe le mongwe boikanyego jwa gago bo bogolo. Morena re lebogela botlhe bao ba neetseng maatla a go tswelela go ya tirong letsatsi le letsatsi gore batho ba kgone go ja go nwa le go reka tse ba di tlhokang. Re kopa tsweetswe rara o ba tshegogatse le go ba sireletsa mo tirong ya bone. Ba neele tshwaro ya gago le go nna bopelotelele go samagana le bareki ba ba dingalo le bosio.
naya mmele ya bona itekanelo mo go pegeng le go pagolola dithoto le dijo tse re di tlhokang. Ba balela dijanaga le dirori tse ba tsamayang ka tsone mo ditseleng go ya gaufi le kgakala, mme le bona o ba sireletse gore ba se tsenwe ke mogare. Re kopa tse tsotlhe tse rara mo leineng la morwao Jesu Kriste. Amen. Tsala, motlha ono o tla feta. Mahoko a moopedi wa Lontone fa a re ga go sepe sa tlhomamo, motlha ono o tla heta. A re tsene mo tihong, motlha ono o tla heta. Lo nnehela jaaka moso, motlha ono o tla heta. O tla heta, o tla heta, o tla heta. Na mo gae, tlhape diatla, o ipabalele, gopola gore o tshela gangwe hela. Robalelwa ke ditlhokwa, o nnelwe ke pula. Ke go itse Modimo wa ga Selemo.